Waar ben jij? Waar ben jij? Te cherte je? Ik ben onderweg. Ik ben onderweg. Ze pe laar کې یم. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Te cherte ځې? Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. زه کور ته ځم. دوستانو د داسې نورو نیدرلینډز او پښتو ویډیوګانو لپاره مهرباني وکوئ زموږ دا ټیک ټاک چینل در سره فالو کړئ. مننه.